نننے زمون سبق سورت آل عمران دریم سفارہ آیت نمبر 55 خوانوالے تر 60 نمبر آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذ قال الله کلچ اویل اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی یقیناً زو متوفی کا پورا اغسطن کے یم تالرا ورافعک الی اوچتون کے یم تالرا زان سرا ومطہرک او پاکون کے یم تالرا من الذین کفروا دا آغا کسانونا چه کپر کرده وجاعل الذین اتبعوک او گرزون کے یم آغا کسانو لرا چه تابداری کردستا فوق الذین کفروا د پاس د آغا کسانو چه کپر کرده الى یوم القیامہ تر ورستر قیامتا ثم الی بیاماتا مرجعکم واپسستا صدا فاحکم بینکم نزب پیسلوکم پمینستاسو کے فیما کنتم پا آغا سکے چتا صبا فیہ تختلفون پا آغے کے اختلاف کو فاما الذین پس ہر چی آغا کسان دی کفرو چی کپر کردے فَأُعَذِّبُهُمْ نُعَذَابَ بَوَرْكَمْ دَيْتَا عَذَابًا شَدِيدًا عذاب سخت فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ پا دنیا او آخرت کے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ او نبوی دیل رسوک امدادیان وَأَمَّا الَّذِينَ او ہر چی آغا کسان دی آمنو چی ایمان راوڑو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عمل اکنیک فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ نپورا بور کی دیتا اللہ بدلے دی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ او اللہ من نکی د ظالمان سرا ذَلِكَ نَتْلُوهُ دا بیان د عیسیٰ علیہ السلام چلولو منگ دیلرا علیکا پتا باندے من الآیات دلائل والذکر الحکیم او پن مضبوط ان مثل عیسیٰ یقیناً مثال د عیسیٰ علیہ السلام
عند الله پنیز د الله کمثل آدم پشان د آدم علیہ السلام دے خلقه پیدا کړیو اغلرا من تراب د خاورنا ثم قال له بیای اویل دتا کون فیکون موجود شنو موجود شو الحق حق ثابت تے من ربک د طرف درب ستانا فلا تکم من الممترین نو مکیگا تو د شک کون کنا